Anya laki din! Nay, papanam ka di Denver? Ay, kaya jiturungan da giti sakak. Anya? Kit isomay. Alangan nga jiturungan ti sakam, ti papana. Limpyo ka makisasauken ka. Sungbatan nakit din iti linulukaw. Gusto mo ti songbak ko. Manang. Mapana ka jiturungan da giti sakak. Ay, awan ti serserbe makasarsarita. Da kayo mo, manang. Agong kamanin adagaw. Kasano? Kadawan pa'y mo ti husto asungbat mo kadagiti damag kuken ka. Pasensya kayo, manang. Ngam amuyo mo takas tuyak. Oh, Una, ngem no kasarita da ka itinalapat. Sungbatang mo't ako ma itinalapat. wanan manang. Oh, mapana ka dyan dalula. Anya laki din ayak. Nasabat ko ito ni Manang Suleng. Nga manay. Pinaungot mo man siguro anak ka. Sama nanang. Apay kumangay. Okay, apay nga raw anagong ay imposible mo't no agong latan nga awam gap-gapuna. Kaslad lang arot ti kurkurang na. Tagdamag. Ngam numasungbatan ti damdamagan na. Agungay. Oh, apay, anya ayati dinamag na. Dinamag na laag mo. No sa dino ti papanak. Kat sinong bata may. Mga katurungan dagiti sakak ti papanak. Anya? Ha? Kano linuloko mo? Gayam nga min ti sumba mo kang kwada. Ta, sino mo kumangay? Ti saan nga agungat iti dayjay nga ugalim? Ay na. Kat saan kayo ang mainayon nga agungit? Ananang. Maditikas ta. Bumakit kayo lang adagaw. So. Ay na anak ko, di mo unay sobraan ti kinaangaw mo. Ang mga no adda ti mapikon makaungit da pa, ha? Nana. Kita nakaungit kin ka ni Suleng, amis mo, akabsat mo. O, di nakarkaron tao ti sabali, ataw. Bayan nyo ni Manang Suling nanang. Gaputakas jay na dayjay akabsat kaw. Talaga anaungay to. Anya? Mapanak man pa inji Teresena, lakay. Uwen bakit? Anya ka dito mapan mo nga tangen? Mapanak man mangkita iti makurso na daak alako ni Marites. Ay kahit uwen bakit? Wan lakay, bareng ado pa iti lako na anatang. Bakit? Natiyang ka di man ti sidente yo? Kaslo makaumaya. Kal na kumamit. Sika talaga lakay. Ala, wun! Gumatak to iti karne, no adda ti lako na. Ay, sika matgayam ti masabat ko, Denver. Win maray. Nagkapong ngay. Ay, nagkapuak ka na ng kintatang ko. Ay, sika talaga, Denver. Wun, given daytan. Ti kayat ko asawan, napanam. Taado pa tinaka-eko bag abit-bit mo. Ay, dita tersina ni Maritais. Napanagim matang iti karni babaw. Gaputa nag-uraga gayam da para ilisyaw. Kaadda ti pinalako na ka ni Maritais. Kasta, apag iso nga rod ti ipapan ko. Agpagpagatang ngamin nila kay ko iti karni. Wen amaray? Ado pa'y mo tinabatay? Kat, manungay ti may sakilo. Mano ti may sakilo ko na maray? Wan, Ay, kung may sakilo lang tama, alangan maano dua, wino talaw. anya? Kaya may. Mano ti may sakilo ko nam di may isa ko na. Ura ikilaw, may isa talaga, Ala, wanan. Mano ti panangila ko na iti may sakilo no iso nga rod ti kayat mo adenggan. 300 ka di maray. 300 gayam. Ala, wanan. Kat agyaman na. Mare Suling, si kamot gayam. Wen mare, agawid ak kumanket. Mabait lang, Mare. Ita lang ang nagranata.
Ngam agawid kakit din adagos. Ano na, mapanak ko maagluto iti si Daen mi nga adobong pork. Gimatang ka itila ko ni Pare Elisio. Awan mare, iso nga rutirantak. Ken, nabayagan kami mutan kin ni Marites sa naging inistorya. No nasapa ka kumanga men, o de, nakapagsasarita tayo kumapay, mare. Nataktakak namin di tadalan, Mare. Nasabat ko ti kabsat mo ani Denver. Adala dinamag ko. Ngam binmayag ti saritaan mi. Gaputa din nasungbatan adagos ti saludsod ko. Ay, apaw, maasarak nga rod iti dayja kabsat ko. Iso matlatin, kurina nga ugali na ditoy. Iso nga imbaon kon nga agawid Kene, si ka magayam manun tinagtripan na mare. Wan, Mare. Ngam sa nabali. Talaga siguro akas jay na dayjay akabsat mo. Halawan, mare. Da kayo kumantimang paspasensya ken kwa na. Tane, nalabasa talaga ti kinapiloso po na. Oy, Denver, agsarita taman iti nalapat. Manang, Mangmanggag ka di, Denver, kauwang mo manang. Sana maatulang kay. Ay na, Denver! Lumaklakay kan! Ngam kas laawan mo't ti manaknakam mo! Anya? Nalabas ti kinapiluso pom! Amin nakasaritam, adalat ta ti linuloko nga isungbat mo! Nyalaki din na manang. Tapnosan aboring ti saritaan Na, kita man ngamin day tasungbat mo. Apay, panagkunam ka di, kat nasaya at day ta nga ugalim, Ay na, Denver! Nulakay, wenno bakit ti kasarsaritam? Amangan no makaunget dapay ken ka, gapo iti dayta apa nagsungsungbat mo. Ay na, huston manang. Ang mga numatin nagpayda tapos tisaw. Gapo iti awan sarda nga pa nagsasaw. Anya? Tamaalam pay laang ti agangaw, kat ungungtan ka lang arudan? Dayta nga min kat, Denver! Talaga adi mo ammo ti mabagaan! Huwag ka di manang. Husto day ta na panagungong iyaw. Ang mga numabagkatang kayo adagaws. Anya? Kay somay. Ti ungay, nalakabumakay to. Ay na, Denver, aya, ading ko. Pangasim kumamot tadi ka unay, kunakmanan! Hay! At dati oras iti seryoso asaritaan. Katadamot oras ti innangawan. Maawatam, laglagi pong kumaaka na yun dayta, Denver, Nay, imbag man tanagawid ka si ka, Denver. Awan kadwa ni nanang, idi kalman. Manang, Apay, sa dino tinagturturugam? ay kay iji pagturugan na. Alangan mo ano iji bangki ka man. Kay somay. Panunutom ka di na imbag, manang. Ala. Wanen, Denver, wan. Tapusong manang Di ka manin agungay, oh. Ay! Kasano? Nagalas day ta ugalim. Uri kasarsarita da ka itinalapat, awan paymut usto asungwat mo. Puro ka linuluko! Ay nananang, bagbagaan yuman ngamin ni Denver. Tapno saan nga agruam iti kasjay nga ugali na. Kastaan si serious one na. Ay na, kanayon mo tabagbagaa ka na kaw. Agam, kaslawan ti dingdinggan na. Ay, siyak ti madanagan kan kwa na nanang. Ang mga noad dapay ti mapikun kan kwa na. Kat iso ti pakaisagsagmakan na. Kasla amin nakasarsarita na, ikuri na lata ti kinapiluso po na. Daytag nga raw ti bagbagak metlaeng kenkwana. Ang mawan, talaga anaming katal apiluso paw. Ay basta na nga, saan tayo nga agsardeng amang bagbagak kenkwana. Tane, nagalas day dyan nga ugali na. Karon no lalakay, wano babakot ti kasarsarita na. Uway na nako, di ka madanagan. Gaputa ka na yun kumuta bagbagaan di Denver. Winanang, ngem no talaga asaan nga agbalbaliw ay talaga siguro akas jaynan. Masapul at piloso pumot siguro ti isungsungbat ken kuana tapno agnakam.
kadak nanang. Apay, papanam ka day, anak ko. Sumuro tamang kani kumpare. Adayaw awis da trabaho. Kat kurang da kano iti maysa. Iso nga inaya bandak, nanang. Ay, kat alawan. Sige anak ko. Iso mampayamat gadak nanang. Tanayawan ng kwartak jo. Malawan, anak ko. Angam, jay kanayon ngay bagbagak wain. Di ka unay agpilpilo supaw. Tabangan no adda ti makaunget ken ka anak ko. Weng ka di nanang. Di ka madanagan. Oh, wala. Sapay kuma anak ko. Tamangan no adda mapikun ken ka padam akarpintiro. Kaamangan no martilyo enda ka. Anya laki din ni nanang aya. Sana mapasamak da ita. Muna, mampay nga gawit paray. Ne, apay ka di pare? Madingaro tiri na jo. Gasta. Iso masapa ka nga agawin. Ay, saan paray? Ay, kaslag trangkaso ang araw. Mala, wala pare. Kung nakindi saan ka nga agsaksak pare? Nga, kasino ako kumangay. Tapno saan nga agsakit, oh. Apay, robot ti tao. Tapno saan na makarik na iti sakay. Luko to. Ala, di ka nagungat pare. Kung kunak lang na siya. Anya lagi din ni pare Denver ya. Apay ka dila kay. Nagpakada itay nga umununa nga gawin. Nga puta madigano tirig nana. Nga makaungat ki din. Apay, anya nga min ayatiin bagam. Inangaw ko lang mo, baka kunak saan ka ang makapkaptan iti sakit kunak. Kat abay, tao ak mo iso ang makaptanak iti sakit. Abay, robotak aya. Kunak, hindi makit. Si kamad lakay. Amom nga adarikrik naan jay tao. Ngam angawom pailaang. Iti sumang nga mindugali na. Nalaing amang pilosopo. Ngam no isot ti pilosopunda. Ago nga mag. Sa bagay mo't kitdi Ngambay amon. Talaga siguro akas jay ti ugali na. Iso asikan ti mang pasensya kan kwa na. Tauray siya kidi, kanayon nak apilosopon. Anya? Kanayon nga ung tanimanang naasuling ngam awan lata. Iso talaga siguro akas jay ti ugali na. Nasapa ka mo ta si Mang Poy anak ko. Una na. Gapot sa bali, tiri na. Anya, apa yan anak ko? Ay, jak man amak. Kelat mo tin ana sakit dagi ti bagbakit. Sayang nga ti oras. Maksayam man ti tangdang ko itangal daw. Ay di mun panunutin data. Saan na balay? Ta makatrabaho kan tumanin. Ay, amagano agtrangkaso ka. Ay, huwag nga raw. Ay, sa payawan ti agas dito'y balay anak ko. Ay, wain, kasla ko na ni Suleng, nga agawid da ita dito'y balay. Awagam man kit day, tagpagatang kay ti agas kadakwada, wain. Ay, alamang nga raw. Nanang, tanay. Talaga sa bali tirig na. Hello, apay ka di Denver? Agawid kayo ka dito yung balay ita, manang. Wen, apay ka di? Agatangan naman pa iti agas ti Kurigo. Pagkatangak ngay. Ay, mangkita ka dita, no, dati mabalim mo pagkatangan, manang. Kitaak laang? Agkatang ka pa yung araw ko na. Ijay ka di hardware, wano ijay farm supply. Nga, yun na. Kadi sumat. Di naman nasa rin, manang. Tani talaga maditirik na ko.
kabsat ko aya. Apay ka di ba kay? Ang angawa, kat makahungat Na, iso ka di timawang. Wan, kat agpagpagatang na rod iti agas. Kinunam mo nga iya hardware when no farm supply ti paggatangam. Wala kay, kat amom, makaungat sika. Amom nga darik-rik na ang tao asarimpay lang mo. Bakit? Damdama, ungtan na ka manay. Ay na, padasan nakmut ang ungtan, taong takmut. Anya? Adto iti pinagatang mo nga agas, Denver. Pagyaman na manang. Ayway, ilugar mo mamuti pa nagpilpilo sa pumanang. Amom nga darik-rik na hindi tao, kumpay lang. Naa, husto mo atin baga kitay. Anyang iti amok, no ibagam nga agdamagak ijay hardware kan farm supply. Anya? Apay, anya aya tinasakit ken ka, Tapara gurigur mo ti pinagatang mo, Nasakit nga rin ti bagbagi manang. Karkaro na ito'y ulo. Ay ka, ikatumo na day ta ulam. Tapno awanan ti problema manasakit. Na, Kati sumat. hinagtal na ka man dita manang. Tano siyak ti masar. Kita manday ta nga ugalim si ka, Denver. No si ka ti mang piluso po. Oh, di ba? Nalabas ka. Ngam no si ka mat ti sungbatan da iti linuluko. Agungat ka. Manang. Oh, hadda nga rodin ti an-an na yam. Natangsit ka pailaeng. Agyaman ka kit di Tainggatangan ka iti agas mo. Nga uray nagalas ti ugalim kanyak nga duma. Nya. Ay na, nangagaw, ti panagsubangyaw, iti kabsat mo, anak ko. Kasanaw, di na ilugar ti pa nagpilpili supuna. Nanang. Ay na, hustaw ti imbaga ni manang mo, anak ko. No si ka ti mang pinusupo kadakwada, paspasensyaan da ka. Ngam no si ka ti pinusupuan da, agunget ka. Nanang. Dahit ako mamit ti panunutom, anak ko. Di ka unay agbalay na pilusupaw. Taamangan nuga po itinalabas unay akin na pilusupaw. Adaw ti mapaungit mo. Anya. Panunutom ana imbag ti imbagakin ka, anak ko. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Uwin nanang. Nagbalbaliw akaw. Nakapulis ka mo anak ko. Papanam ka day. Ay, mapanak man. Iji balay da pari markaw. Nanang. Kasta. Uwin nanang. Kasangay ka nung amin. Tiburida nga anak da. Iso nga inawis da. Ay, salamat. Nasaya at tisungbat mo ita kanya. Kunak no ibagamanan nga ijay turungan dagiti sakam. Ni nanang. May nagbalbaliw ako. Nanang. Nasaya at nukasta anak ko. Katsapay la kuma, taag tultuloy daytan na panagbaliw mo. Uwin nanang. Di kay madanagan. Malala, ingka nga ruday, tama nga nuur-urayon da ka. Na, si kamo gayam Denver anak. Apay, imanaw kamo adagaw si Ijay Paskain. Ay, kasla. Mutin nakakaasi ijay. Nanang. Hanya, tapay may. Awam mutin ti mata maki-istorya kanyak. Kasla pa yun bala mga isor-sor-sor iti bagik ijay. Adaman na iti makisao kanyak ng panawan da kadagaws. Anya, Unanang. Kasla nga rin at sakit ko ang makaakan. Gaputa panaw-panawan da. Mutin jo. ay na anak ko aya. Nalabit adi da kakayat akasarita anak ko. Gaputa ko nada siguro nga awam mo lang ti serserbay dagiti saritaan yaw. Anya?
Kasta siguraw ti adda iti panunot da, nakaw. Gaputa ipagarup da, piloso po kapayla ang ngaging gaita. Ay, nananang. Nakaamiri sa kaw. Gusto gayam, dagiti imbaga ni Manang Suling, iti kanya. Adati oras ti seryoso asaritaan. At damit oras iti innangawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Apay nga ta. Kalat mo si Maya ti biyag da Lucia. Ay, kasta nga talaga, tanagagdakit nga road nga gasawa. Kita nakagatang damanen iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagbintas asufa. Kas iti kinunak, Joan, nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit, nakaurnong da. Diyak lapat dyan. Imposible Anya ti imposible iti dayta. Ti amukit diya, katandaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkup-kupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta, panang dadael dayta, Joan. Anya lakit din aya. Saan man, mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan, Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan, tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasao day jay ajoan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day jay amang padakes iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti na minsan, napan na inwarwaras nga agkursonada akanokin nila kay na. Aya, Ay, naimbaglaangan tasaan anamati nila kay ikaw. no apay ngamin nga kasta ti mapanasarsaritaan. Un nga ruda, nakita na laeng nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapan na sarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Una, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manen amang dadaal kanya. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaeng tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasan anasayat niya ugali dayta? Basta, iti kanito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwa kag tingiwat na. Bay-bay amlat ta ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawan nakin ka. Tinaskain kat saan apod no. Agruam nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Ta saan anasayat dayta apa kasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit dinapod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asim Maya at ibiyagda. Adda kaday pamanaknak mo iti dayta. Rayawan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina nga ayan na. Oho? Jak pa adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Ngam kunammatla no asino ni Lucia? Kunamlan bak nang? Apay ka di manan. Nagpipintas dagiti kawas na. Kundi manicure kan pedicure pa'y itan. Anya, Kan padak mutla ang agab-abang. Sa ita, kunamlan bak nang. Bakit? Nakasarita ka unti akin lutay di tabangir abakan ti alutay.
kat. Gatangan tan ta patakderan tayo ti balay tayo. Ay kat mayat alakay. Ala agpatakder ta iti dakkel a balay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalim. Tanaragragsak mutlaan dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Jak pakaragsakan a kaarubak ni Joan. Ay, saan kumakasta? Bakit? Pangaasim, ta baliwam ti ugalim. Jak kayat amakiap-apa ka kunak manayin. At to'y tinatgadak, bakit? May baglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano day toy? Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mat. No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel. Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy. Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, kanya ngay nga rod. Sa nabali amay sakla karpintero. Tinasken, at napagtrabahwak. Kanayon nakapapaapalan day di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masurunak ka ni Lucia. Kunamutlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano na ka matulungan. Makao matikas to'y abiyag. Rigat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti patpatakder ko abalay may. Nih, agyaman na pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakder ti balay may. Nga mabalin ko latta nga ibaga amay sakang agtrabaho. Mabalin mo latta ti mangrugi inton bigat. Ta kasaritak pa, iti mang kontrata iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makitang ita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel a balay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang da ti lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Ay, di ka makikarpentero kadakwada. Narigaton, nagtaod da ita iti illegal. Ang mga no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo di kada kamin ti aggapo iti illegal. Saanan? Oy. Di kag sasawi ti kasta. Anya lakit din aya. Agpay sumot. Iso nga agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Nalpas nga rudin tay sigod a trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako nagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamut ni Anselmo. Saan na nanang? Apaanak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kanu adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umatan ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka kat agtrabaho. Tagis istambay kalaang. Aga pa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang yu iti kanunyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayun na yun ti asawam. Trabaho lang arudan ti umasidagkan ka. Ngam di nakat kayat. Anya klase a panunot ti adakan ko na. Ay, bagpay ngagpay so dalo siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam mutla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Ken ada illegal nga aramidan na di opisina da? Isu akasta, makapaitakder da iti dakkel a balay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay no, iso daytan ti bagbagakin ka, Joan. Ay, Lucia,
Awan amok kadagiti lablabid ni Juan. Kinapudno na, laplapdak pa'y nga agsao iti madi kontra kin nila kay mo. Adda aklaang iti asidag. Iso anangag ko timbagbagam Joan. Akamang ti sindikato nila kay ikaw. Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin dayta Joan. Ha? May kaduan dayta adaras apanang dadaol mo kada kami. Ala. Agkikita tayo ijay barangay hall. Ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tin sa usawang ni Juan. Idi pa'y laeng ngay bagbagakin kwa na amade timang dadaol iti kaaruba. Di mo ilat tamamingga. Uray si ka, Maria. Di ka naglibak. Di nakiraman, Juan. Aramid mo laeng dayta, ta sa anak akasta. Sige. Agkita tayo ijay barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Juan. May saak nga agsaksi. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta sika ti kasarsarita? Wan, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Kun inwarwaras mo pa'y kadagiti kaaruba. Iso anas ken ang maitkan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Iti anya aga po at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodan di taayan ni Lucia. Ta isoma ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, ag gusto ka kunkwana, iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak matla isakit nga asawam. Di ore ag sinatan, pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnagd kami pailang dito balayo. Kadwak dagiti duang anak mi. Ala, awan parikot iti dayta. Talaga na uma akon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumot tinakarit nga agsina kami. Ay, oo na yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at tapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin na. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayag diti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kon dagiti aga-amak. Insinan ako ni Sandro. Ay na, Joan. Amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia. Ken awan bibiyang ko, no insina na kaman ti asawam. Tagapumitla iti ugalim. Nauman kan ka. Ket ita, agbayad ka iti multam. Awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo. Awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan ang mabalain nga ibabawi. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan mo nga isakripisyok ti ganan siyak dito'y store ko tapno la ipautang ko kin ka. Pangaasim, tatulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutom abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria. Idi pa'y lang nga na binagbagaan ka, adi ka sumanao iti kontra iti kaarubam. Tama nga, no day tamot lati pa kadadaelam, ngam di ka ngamin dumngeg. Akasla, kabailam amin a tao iti panagkunam. Ay nga, nangalaan ngay nga rudalo siya iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka no, ni Anselmo iti tinayaan na miro, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia.
Anya? Nupay kasta awanen ti bibiyang tayo no sa dino man tinaggapuan ti kwartada. Kinsaan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan Joan. Tano saan si kamot la tinakababain. Anya laki dain. Nasa isaya atay at ibiyagmaw ti intunaram. Ngam ti inkasarsaritaan ti karubam. Nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada. Anyaman nga inkaramidain. Agsublimit laking ka. Hala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ngayon tayo pinaulwan. Manar sarita. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din. Nabarte ka kaon, pari Jackie. Agawin ako ni Balayme. Saan ka pa'y nga away, pare Tyson? Aginom tapay. Adupay ti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pa'y. Pari Jackie, nabarte ka talagan. No ipilit mo ti agawin. Makaraman ka kanyak, pare Tyson. Anya? Di nagpabainan, pare Tyson. May salang nga kugtar ko ken ka maudatal kan. Good padasem pare Jackie. Sana ka mabutang kan ka, buksingan ka mat Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabailan. Dahito iti kogtar. Tawas. Tawas. Sana nagdisuti kugtar mo hanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyak, pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas manan ti kugtar mo. Di kaglise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Natatanggan tata Tyson. Apay da Tyson kan tatang mau. Agdindinanog da iti pagiinuman da. Anya! Inkay anawaan ida, nanang. Mala, mapantay ti ayandang aglablaban, anak ko. Anyat mapaspasa amak butaw. Aglablaban dang agpaiso, ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya! Buyaan nyo kadiida, nanasyon. Dahito'y ti paragan ka. Ay, sos! Ilaylayat na pailaang ti danog na. Ngam natumban. Ay, sos! Natumba mo't laang ni Tyson amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban dang agpaiso. Saan ba't ngagdisdiso ti danog da? Gapo iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka manan abigbigat. Mapanak la makikaroba, siyon bakit? Amang ano ag kung fu ka manan numabartek ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon? Saan kit din? Kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman. Ngam saan mat nga agdisdis so ti danog yaw, gapo iti bartek yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kaw. Kasano kumamalagip mo? Kat kasta unay abartek yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka, matumba ka. Anya? Oray ka la maisob-sob-sob nga kugtar. Mangibabain ka lakayan. Anya laki din ni bakit?
Jak amo day tangay magbagap. Ala, nagtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kit di arak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas ti arak basta libre botog. Ay katuwa na, Tata Jackie. Agmay may sak namin nga ginom. Iso nga inawis ka. Ay na. Wow! Nagadupay tinaidasar a pulutan botog. Uy, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng runa no libre botog. Mala, mangalakan iti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom tan iti arak. Ay uwan botog. Arak ko naman. Oops. Yeah. Ay. Anyat araramido mon manong Jackie. Agkungkung fo ka maten agmay-maysa dito'y dalan. Yeah. Asus. Ay, nabartek ka manen. Isong agkungkung fo ka. Yeah. Oops. Yeah. Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. At ang mga numatumba ka. Daytoy pa'y kong taram. Ay. Manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay, nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay. Apay, di mo amaw ang naipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo, Jackie. Anya, ay, jak amo day taas yun. No awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal ang nakatinagam, lukaw. Anya, Agkungkung fu ka kanuan na bartek, idi kwan natinagkan ijay kanal. anya, inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo a Jackie. Jackie Chan, nagan tinalaing ako makarate. Anya, Agkung pumaster ka mo ten numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Naga daw ti donor mo. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. anya laki din ni siyon. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon ammo ti lubong mo no nabartek ka. Yeah. Ay, sus! Anyat araramido mon tatang. Nabuhakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Aglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen, tatang. Agkungkung fu kayo manen. Apay akabusor yun, dagiti manok ko. Lumaban da Anya? Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anwan? Anya, san? Kita anday ta may sakawitan, isang. Langan natin mangkugtar kanya. Anya? Ala. Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, huston tatang. Agawid kan, tanabartekan. Sana gagawid. Naglaban kami ti dayta kawitan. Ay, kinugtaram mo tanday takawitan, tatang. Lumaban Anya? Ay, nabartek manen ni kabagis ko at Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irigasyon. Agkongkong fo agmaymaysa. Anya? Nagalas ti langan ang agkongkong fo. Pasaray ibaba na ti sapin na. Ay mangibabain da jalakay. Sapay saan nga agbre-brave. Ay, anawa ako ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo iti arak, nga mawan ti agap-apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Tuwa na. Di ka kadi madanagan butawg. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap-apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare Tyson. Agpinpin na tagtang agkumparay. Sana ya. Nangag mo butawg. Agpimpin na tag kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, arugyan tayo nga rodin ti aginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie.
Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagi mas tiarak ng runan no libre. Agpaiso na ita, pare Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibo sa matan ti pulutan, ha? Anya ko mati bibiyang mo, pare Jackie. Esos, di mo timbagak nga man ti agap-apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito'y matingamin na paritay sound. Di pa lamang alay tinda po ita ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Abay, pakibiyangan na pare Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran paritay sound. Anya ti kayat mo mapasama kaya, pare Jackie? Esos, di kaya ga pa, Tata Tyson, Tata Jackie. Aginom tayo lang. Buksingan kanto pa, pare Jackie? Kabaylam laki day paritay sound. Sana saktikan karitem, pare Jackie. Sige. Day talatam mga ramitan. Pormaan nagitibok saing, ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson, Tata Jackie. Di ka aglaban. Ano, dinanog mo tinobak. Dito matiparakan ka. Anak, kinagat mo tinapayag ko. Huston, Tata Tyson. Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Huston. Anay ka. Anay, nagsakit na ot-ot laonay. Nagsakit ti kinagat ni Paritay so nalapayag ko. Agyaman ka, tasaan anapursing tilapayag mo. Tiawanan bay na tayo saon, at napuli na nga asaw, kinagat na din tilapayag ko. Anay ko. Day gunggunam, day tati maalalam iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Nauna anak lang da ya Tyson kahit palsag tumat laeng no makita ka. Anya? Ay, kagatag tumat ya agong na, tapno agnakam. Anya? Anay ko, nagsakit tilapayag ko, kinagat na, anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpainjay sa pinanga agkongpo-kongpo iti salunan. Kat katawaan ang dagiti tattao amang buybuyaken ko na. Arig na di drinking master. Ay, mangibaba inday tanga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti taktao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sa pinang agkarkarate. Ay, unan ako. Inkaanawaan ni tatang mo tanay. Mangibabainan. Gusto na itang tatang. Sikan ti buybuyaan dagiti tattao dito'y salunan. Hapayayalap dan nag-isang, ha? Agkong fu kayo manin ngagmaymay sa dititeng nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga rod ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, ngam agawit tayon. Matintin nagpayan day ta sa pinyo. Anya ko ma. Umay ka tatang, agawit tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kayat ti agawin. Kayat ko pa iti agsala dito'y salunan. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas laad na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kayat ti agawin. Baybayan na nga ang Kung Fu. Kung Fu Master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkong fu numabartag. Wan nga rod ipagsyon. Nalimbong mat ti panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. At dalang ijay sirok ti mangga anak atugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga aginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay,
Adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya? No siyak ti mapunuan. Ay, jaklam mo ipag. Di na urayonan ang makaungutak. Ha? Ni tatang, dandanugan na mo't tanya pusti ti kuryente. Ipagarup na siguro akalaban na day tapos ti kuryente. Ay, nini. Kugtagugtaran na matan. Ipakamok adagos ka ni nanang daytoy. Taiso ti mga nawa ka ni tatang. Apa yan di ka lumaban, Lumaban ka? Ipakita mo ti kabaylam. Ti konam nga tagat mabutengag ka nga. Hoy, Kung Fu Master day daw tapnamam. Iswa din nagkabaylan. Lumaban kayo, ha? Patayat ti kalaban ko no ko nagpatayat. Dahil parakan ka. Anday ko. Nagtangkan pitulang mouse ka kalaban ko. Anday. Oh, Jakay, kapay adandanugam day tapos ti kuryentay. Huyo. Anya? Huyo kunam kanyak, Jakay. Hindi ka, mamo. Sino kaya? Kasta gaya ma, mabitlag tenak mga lay titalay. Irakod ka man langan. Agpatulong ka dagiti tao, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton dito'y kinagatdaan ti itlog ka. Ayan ko. Day ti maganab mo, Jakay. Ita, amamunak mat siguron. Ay, uwan. Hamamukan bakit? Ay, pakawanid na kaon. Nagadun ti kuton ako magkagat kanyak. Aging di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master ka kitdag no mabartag ka? Agbalbaliw akaw na. Sana ko niyag barbartag. Promise. Basta ukarkaran na kaon. Anay nagsakit. Kinagatan dagiti ko taon. Ti ubet kaw. Anay. Limtag san ti ubet kaw. Saan ka di analaing ka nga agkung fu? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Ala, kalabanam mga raw dagiti ko taon. Anya, ay pangasimon bakit? Ay nagsakitin ti ubot ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbali wakaw na! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritan ni Tibiyag, nga intay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayo, Anialaki din, insurat ni Thea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anialaki din! Brenda, alam na, sungbatan na kon. I-break mo ni Dino. Tadi na mo tag-diskarte iti biyag. Awan ti maganap mo kinkwana. Ha? Kat no naglaing to, pay nga agdiskarte iti kanan mi. Saan nakaagbisin kan kuana? Tunggal umay iti kalapaw ko. Adalat taawit na amakan. Agbabawi kan tumot lang anang sungbat kinkwana. Iso nga i-break mo lang. Saan nakagbabawi tapakpakanin nakmat ni Dino. Awan nga min trabaho ita. Iso, apapakpakanak latan ka ni Dino. Tutan, kayat nakmat apakpakanan? No siyak tayatan, Brenda. Iawid ka ni balay mi. Kit pagbalinan ka, prinsesa. Ato tipakan ko ken ka. Agkakaimas, asidahan. Agayan ayat kami nga rudan ka ni Dino. Iso, asaan ka amabalin asong batan, Cardo? I-break mo nga rudan. Tanatataerak mo't lang nga miso. Agpanunot ka na yung bag. Sakbay ang maladaw ti amin, Brenda.
Naimbag nga agsapam, nanagurya. Kastamat kan ka, Dinaw. Anya tigatangam. Nanagurya. Umuta nga man iti kapi ken asukar. Tagkapi kami imang kani Brinda alabs kaw. Anya, ay utang manan, Dinaw. Sa nga ribon ti utang mo dito istor kaw. Ngam di ka pa'y nagbayad. Anya laki din. Ayan na. Agbayad akto ka di. Diyak may itarayang kay. Kat, kano nga ron nga agbayad ka? Inton maalak tay kontrata ka naggabyon kani Tata Damian. Impagabyon na ngamin kanyak tay 3 pidaso agar din na. Ngala, tapno awan makunam. Sige pautangan ka. Ngam ikarim nga agbayad ka, ha? Way nana. Agbayad ak. Unay kayon. Aya. Mala, yagyaw tay ututangag tay nakaon. Ang mga matagtakaran ni Brinda nga gururay kanyak. Mala, mabitlaan nga raw taikan ka. Kaskas di pautangan nak, nana. Nayuna mo ni titlog ken sardinas. Na, anya. Anya laki din, nana. Kasyan na kami kadikin ni Brinda. No di kam mangan, tadi na kam pautangan. Ang mga nuag sakit kamay, nana. Anya? Ala nga Rodan, ang kapitan Dino. Insagana kon. Ang dapay tinapay. Wine Labs. Ay na. Nagimasin ti timplam, Labs. Ewan siyak tinang isagana. Gaputas si katigimatang iti kapikan tinapay. Labs. Anya nga iti iluto masidain tayo tonal daw. Diyan ka di inutang ko a sardinas, kin itlaw. Awan na ka din tinaimimas. Mangiremedyo ka itinaimas asidaon Sige, mangyagak tawin tonal daw. Ay, kasta ti kayat ko kan kadino. Sa anak nga agbisin. Sa anak ka nagbidot anang sungbat iti panagayat mo. Ngamin, mapsugak. Basta si ka, Labs, ay ayatin ka unay. Iso asaan ka abisinay. Ay na, I love you, Labs. I love you, Labs, baby. Ay na, nagmayatin adanggay. Nagganas jaw. I love you, Labs, baby. Ay na, nagmayat, Day, pangipanam dita si Daon Dinaw. Napumpun no day tadak malukaw. Ijay kalapaw ni Brinda, natang. Day, apay ngaypan mo, ijay ti si Daon tayo dito balay ngay. Ijaya kung amangan itangal daw, tatang. Agdanggay kami kani Brinda amangan. Nagadubo day ta si Daon nga nalam. Imbes nga dapat si Daon tayo, don rabe. Awaday, ijaya mo lang kalapaw ni Brinda amang rabe ay, tatang. Tapnog lang kamay. Saan nga min ang makapangan, nujak kasango ni Brinda, tatang. Ay, aguray ka man. Apay, asawaan mo na ya, ni Brinda. Muain, tatang, asawaan taon. Anya, ay sos, day taki din. Amuyo ya, tag pamilya. Anya laki din ni tatang aya. Nagadungay bagbakana. Mala, inakaon. Tamangan no mabisinan ni Brinda. Diyak kaya tapagurayan iti mabayag ni Brinda alabs kaw. Ay, oo na yan. Nagalasin na denggay. Brinda, labs ko nga. Kas kalagraraman. Kasta tinawag may, tatang. Sweet. Saan ka day, tatang? Ay, sweet no sweet. Ang diyak kaya daya babae para king ka. Ngabain, sato. Alang, mangantan Brinda, Labs. Sige, Dino, Labs. Ay na, nagimasan day ta si Daon tanga inyag mo. Natang, nga ada karne asagpaw na. Win, Labs. Ala, mangantan. Nagimas ti si Daon ta, Labs. Ibusan ta day ta si Daon Ado na itaw Mangibati ta iti si Daon ta hinton rabe ay. Saanan? Si Daon takat aminan Mangitid data pa'y laayamot. Malangarap. Mangantan Brinda, Labs. Wen gayam, Labs. Kasapolak ti kwarta. Ngamin, gumatang ako iti cellphone ko. Kaya't ko kumamot ati ag cellphone iti touchscreen. Tapinpindot laang mo ti cellphone ko.
Aya. Sige Bayan, tasya kung di makamoy ti cellphone mo at touchscreen. Umutang ak iti gatang ka. Nusungbatan nak Brenda. Pasimpak da ito'y kalapaw mo. Padakkalan ta, tapno napindas. Nangaro na, tandaan to'y kalapaw mo. Kaayan-ayat ko nga roda ni Dino. Apay kumasong batan ka ngay. Ay na, agbisin ka lang no iso ti maasawam. Kat no naggagatupay. Saan nakabisbisi nun? Nusungbatan nak, igatangan ka iti litson na si Dam. Anya? Pasig nagkakaimas ti pasidaktuking ka, Brenda. Basta sungbatan nak laki di. Makita mo ada trabaho ki Jay Ili. Anya-aya ti trabaho mi Jay Ili. Restaurant Nagado ti agkakaimas si Day ni Jay. Agumuma, Brenda. Aya? Iso ano sungbatan na, pag sidain ka iti agkakaimas asidain. Ken ibagaking nga, Brenda. Dakkal ti sweldo. Iso nga agpanunot ka na imbag. Dinaw, ayan ti sweldo man ang kontrata naggabyon ngay. Awan si daon tayo ita. Ay, awana yung tatang. Ha? Nakipanam ngay. Tunggal at damat gadam. Di ka pa agparamamay. Awan man lati gatangam mo ta si daon. Idento ta dito ikamu ta mangal alat ipaspasidam iti nobyam asa daw. Anya laki din ni tatang. Aya, nagaduka sa asawin yan. Sadot ayamo ni Brenda. Nagpintas tupay. O, di manggad ko ma. Adalatan ni di kalapaw na. Ay, yawid ko lang ang tatang. Tadituin balay ng agnaid. Ay, pakpakawan. Jack kaya, tamang isang put ka, iti sa daw. Sige tatang, inakaw nagtrabaho. Adaw, tiawat ko ita ang trabaho. Mala, yung kalata. Hanggang do agsweldo ka, agibati ka, iti para ditaw. Di mo ipaay-amay, iti kaayan-ayat mo, asa daw. Anya? Umutang ka manon? Dino? Nay, kat di ka pa'y nakabaybayan iti utang mo dito, istor ka oh. Ita umutang ka manon? Ay na Dino, kaano ka ngay ngagbayad? Basta urnungam lata ti utang ka, nanagurya. Tagbayad ak tumalaan. Ay sana mabalain, agbayad ka pa'y, sakbay nga umutang ka manon. Nyalaki din, ayan ni nanagurya. Bayad ak to kaday. Alan na nang, pautangan ako niti bagas, sardinas, longganisa, meatloaf, kinitlaw. Nagadumutan? Ay basta, saan ka na pautangan? 3,000 ti utang mo dito istor ka. Ay, napankan ti ganansya, Dinaw. Nana. Urean niya ti magbagam, saan ka pautangan? Dahito'y laang timakan amay sang pagkaw. Brenda. Di na kong pautangan ni nanagurya, iya istor na. Iso adayto'y inna po'y kinsinain. Innalak iya balay. Tiddalaang datatangkaw. Sapay kaya't ko timangan iti adu ita. Dino, mabisin akon. Mala, sikan timangan iti dayita. Mga anak tulatan iya balay may. O sige nga Rod, mga anak kon. Adapay magkapay. Agkapi-kapay Isopay nga ibusog mo. Oh, Brenda, agyaman at tasinungbatan nag. Arakupin ka man. Oo, di na nga rin arakupin. Kardo. Bayamon ni Dino. Di na ka maipayan dahi dyan itinaranya ka masagbayan. Ikaray, saan kan tong agbisin iti dinak? Kardo. Agawid na ni balay mi. Taija ikan nga agnahid. Kasanon ti kalapaw ko. Kalapaw day di apong ko day toy. Kan, lote na tinagsaadan to'y kalapaw. Iso adyak mabalin apanawan. Sana bali nga ro din. Inaldaw sa rungkaran ka dito'y kalapaw mo. O sige. Kasta ti aramidam kardo. Sa rungkaran naklatan dito'y kalapaw ko. Dino. Sigamot gayam dahi masabat ko. Papanam, mapanak dita kalapaw ni Labs ko Manipo dita, Dino.
Saan ka na mapan, di takalapaw ni Brenda. Ngamin, manipo di da. Siya kon, ti kayan ayat na. Maawatam, di no? Anya, kayan aya nga. Nagkunaking kamay. Siya ti kayan ayat ni Brenda, oh. Sige, mapantado ay di kalapaw na. Ta iso amis mo ti mangibagaking ka. Ada kamin, ti agayan ayat ita. Ala, si ka mismo ti mangibagakin ni Dino. Adatan ti agayan ayat. Brenda. Pudno ka day? Brenda? Pudno, Dino. Ni Cardo itan, ti kaayan ayat ko. Isong ag-break tan. Nay, apay ngay. Brenda? Tas ano, kat bisbisinan nakmat. Awan lakat sardinas ti ipaspasidam kanya. Man-mano apag sidaan nak iti karne. Ha? Kinaimas mo ti sardinas sa sidsidain tao. Diyak kaya ti kasta asidaan? Nao, makon iti ipaspasidam kanyak. Iso nga insukat kan ni Cardo. O nya, mamati kan. Dino, iso manibo dita. Saan kan nga umay dito yung kalapaw ni Brenda? Ha? Siyak lang ti adda karbangan ng umay dito eh. Dino, ni Cardo itan ti kaayan ayat ko. Ha? Saan ka nakayat? Tadinak mapagsida iti naimas. Sorry, Dino. Awanin tatang. Insuka na kon ni Brenda. Ni Cardo itan, ti kayan ayaan na. Unay ay. Kay, man ano, insuka na ka. Di na saya at launay. Kunayo na ita. Sana da kayo ti masaksaktan, tatang. Siyak ti masaksaktan. Ay, tatang, nagsakay. Naut-out launay. Nagsakay. Nagut-out. Guray ka. Apay ka nung sukat na ka ni Brenda. Ay, jak ka nung amin mapagsiday tinaimas. Na, kano kanayon ka mangilibas iti sidaan dito balay. Nangruna no karanay. Ngaraw, tatang. Gamdo para kanyak. Ayos lang day ta. Tatalaga ajak kayat ni Brenda para kin ka. Nga main, nakasad sa daw. Papakpakan lang muna. Ayun na. Nagsakit na tang. Nagsakit na talaga. Umalay. Naut-ut launay. Nakong tatang. Nakpailaang di tabangir a barangay. Kadangkel ti kaw. Iyay pailaang ti pagnaedak. Sige anak kaw. Adda ka no kontrata na ita iti karpintiraw. Kitsak tinawagan na akadwa na. Ay, kitwa na. Inka uwing tatang. Ganyang no malipatang ni Brenda. Tamasaksak tanak pailaang. Tatang. Ay, anya laki din aya. Makasarak kan to. Iti mas nasaysayak. Ng isaw. Ulbod kamot gayam, Cardo. Kuna matinak bisinan. Iso asimuro takkan ka dito balayo. Ngam kastoy mo't gayam ti aramidam kanyak. Nita, anya ti kayat mo? Timang mangan latan na di kag trabaho. Naglaing ka mangan. Ngam sadot ka maggayam. Kuna mapagbalinan na ka prinsesa dito balayo. Ngam kanayon dakmat a paglabaan. Pagdalusan. Kan pagsakduan. Kanayo na ka mabambanog. Kit adaking nga. No di mon kaya tagyan di balay. Kit pumanaw kan. Kit agsubli kan iti kalapaw mo. Makamu kan iti biyag mo. Kunakman no ay ayatin na, Cardo. Ay di ka man nagdrama kasta. Naimbag pa'y gayam ni Dino. Tadinak pinarigat idi. Pakpakanin naklaang idi ni Dino. Kitala. No kayat mo. Agsubli kan ginwa na. Pumanaw kan dito'y balay. Ay, nay. Ay, nagsaya atan, Dinaw. Taagbayad ka iti utang mo. Wine na nagurya. Nagremedyo ak iti pagbayad ko kada kayang. Takababay, Mike. Ay, Kat.
kumusta ti trabaho ngay? Mayat nana. Agtultuloy ti trabaho kita. Nasaya at nga rod no kasta. Nay palagipan ka laeng dino. No ada kwartam, di mo itid amin iti babae, wan? Mangibati ka, iti parakan ka. Agurnong ka para iti bagem. Winana, aramidak na ita. Dino, inururay ka talaga. Sinipsiputak ti panagsublim dito balayo. Apay? Kaya't kung agsinublianta ko ma. Inka rin ni Cardo adinak bisinan. Ngam kon kontrolan namat ti kanak. Nya? Agsinublian ka? Ay, wang, Brenda. Di kan kayat. Ngamin, awam mo gayam manak na kamaw. Napintas kang agpaisaw. Ngam awam mo manap na kamaw, oh. Ha? Saan kan nga ayatay? Ay, Dino, pang-aasim ko tagsinublianta. Pang-aasim, si Kagayam ti ayatak Dino, saan ani Cardo? Ay, saan ang Brenda? Tama nga numasakta na manay. Makarik na akto manan iti nasakay na ot launay, o. Saan lanay ta? No di pa'y kaagbalin ka sakit ti ulaw. Iso ala dingitay. Jack, kayat ti makisinublan king ka. Alan Dino, ang sinublianta ko man. Pang-aasim. Ay, diyak nga rog kayatay, oh. Apay, di ka makawawa. Di kang kayat, Brenda, oh. Ay, anyalaki din aya. Nuwagayat ka. Pilyam tay nagagat nga gubra. Saan kita day ta papakpakan latan? Ay, anyalaki day. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, duwala nga aldaw ti palabsen. Kasa ngayon ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuwa na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana ka dagiti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisan da suping, kan Mildred. Sigurado nga awan pa panandagi dya inton Sabado. Ay nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na, awan mo't napanak ita. Maya, tao may ka kumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Ha? Kasta ka dinana? Ay katwan na, umay kami nga agasawa. Ay agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na, di kay madanagan. Umay kami kinmiriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na, nagrigat ka matin ariringan, lakay. Bumangon kan, wala. Ha? Apay arilingan na ka. Kan may sana sa papay. Para bangon pa ilang. Ay nalipatam ka di mapanta ita ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto. Gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na. Anya pa'y nga iti maitulong ta. No aldaw tanton amapan. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan no nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kayat ti bumangon. Maudi kalaangan, ta umuna akon. Sumaruno kayon ton, iti anak ta.
Ni, si Kamat, kumare, nagsapakan? Katwan Mildred, imbagak metken ka idikalman masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayan danana mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta, no aldaw ta amapan. Anya, nasapan sa unay, mare. Nakababain mo't na sumangpat ta ijay. Kat saan da pay lang anak kariing. Malaki din. Umunag kan tagkapita pay. Ay naku mare, ijay tantun balay danana muna makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman ak tanasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred ti makaam mo dito. O sige nga Rod, baka mo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biit ijay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akalaat mo ten anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan matgayam? Anya? Nagawis da pay laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Ang mga no ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarinikos sa ninana muna ti amin akaaruba na, tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Ha? Nangan amin ngam saan tayo mat-anap na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping. Anya laki din dahi tang ibagbagam. Kat, pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag, ket nangan amin na tao. Ha? No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardeng kan kunak. Amangan mo da makangag iti ibagbagam. Nakababain. Ha? Nakitam di salad da? Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken maysa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Nay mutanday jay a babae. Law-lawan ko na nangawis iti kas jay a tao. Nagadumot gayam ti bagbaga na. Na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mati agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mat kati ada ibagbaga na. No adan tumanan paskan dito'y balay. Di mon aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang ag-birthday akon. Ha? Wen nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamot kay kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin a kayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragragsak ako unay.
Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. Ay, at dala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, Mare, umadani nga aminin ti birthday ni Zia ang anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Iso nga ruday ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laang tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday iti ayan danana mo na? Ha? Kasta unay ti panangdilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ado ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada di sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Ah, anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton ka ni kadwa. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos rikados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayem mo. Kas kada amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpay Ah, sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag saan ko at tinakaw. Oh, masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasayat no kasta. Apay, ado aya ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon birthday di ka kay na nga anak may. Iso abongga. Anya? Sige Mari panawan ka pay. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handa mi. Saan akas kadakwada? Anabilang samet, numano ti umay amangan. Ay na Mare. Ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako nakon ket. No anya laditan ti lawlawatem. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Uy, Mare! Uston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpad. Ha? Katagsangpad talagta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yu ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay lata. Anya? Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto suping? Mabisina kon. Ha? Kuna mo laki din no da naluto asang petak. Agluto akmat ket no da mailuto. Itala sa anak nagluto. Gaputa talagang awan maisaang lakay. Anya? Awan maisaang? Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Angam ita, awanan ti maisaang? Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti bagbagak ng kasuping. Naghanda ka itinakad ado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan ngamin nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo ka bailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadagiti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita, mabisin kan. Ha? 1 millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Angam ita, ultimo isaang
Awan, kanya laki di. Ni, kasla ni Mari suping ti adda iti igit ti kalsada Ni anyangay ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla da pidpidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutan nila kay kukun ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare. Ay nako Mare, kaano lang idi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare, 1 di milyonер ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay ka lang agtaltalbos iti kalunay? Huh? Saan ngamin anasaya anti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno la ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Subing! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarangrang. Asino di lalaki a barbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki day jay? Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak iti dakkel agatad. Iso jay inusar ko iti birthday ni Zia. Aniya? Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. Katanyang harog ti aramidam ita. Alangan nga glemlem mong kalatan. Ingka mang sabol iti panggedam. Tapno da ibayad mo. Lakay. Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo kat nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyom. Angam saan mo? Ta inusar mula ay. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.